chi bai ula thlir tu tein zawai chunga RJ Sutru YouTube channelin chi bai bukin lom thu ka soi le a tuna chuanin tunlaya video emo tunlaya politics ram development chungchanga ti poti theng chu me pui bengaluru le bengver mai state university chungchang hi soi lo le mai hei hi in thlir ho beng o session state session kan education minister ina thu soi hi atanghian bul kan trananga ti chuanin kan thlir phei janang pusingu len chunga longtlai west bil to zom takina aron soi kha nia lungle te po da theini sela aron tia om kan ti khop maya amaro chu university din turhen school panga nenga ya school panga tuna kan din huna din turjon college panga kan nenga ni state sarkar ina khatinga apo khom thei tur kha aliana ngai boxia lungle ason college panhi kan neya aizola chuan panga bor kha kan nei chho ta boxia arem chanzo na wangin ti hian kan ti chhota ni tin kan in chang tel ni ta sel ni chin khan ka hon na khan ka soi hon na ka lo soi ten che lawa school panga kan mamo chu wang chuan aizola hian lo thei lovin kan an ti chho don chu ani amaro chu na kina school kan nei bel du te ni chuan mun danga da dan hi chu ngai to ni se ting ke mani ho po kan soi ho to chu hun kal zel turatan rom manna kan da ani kan rianga kha guide te polo om ve thapa central atang in ani karinga chu college panga omna lo kha chuanin state university kha da rem chelo ni kha da langani kan ho tu paron soidan kalmanga khan chuti ni si chuanin aizola lo chon da ngai na om lo ta phot maya enge moti zonga lungle ani mo champhai ani mo Mizoram district capital dang nga te college kan in dabel chiam don ani lo kha chuan arem ta chi alo tina ni chu engpo ni sela ni ngai tha lezel photang ti dang lam thei tu chu ke ni kha kan ni chu wang chuan MLA te pon thei top I chuang u kan tia tun trum state university chungchang bi ka hi chuan kan ho tu te pon mi lo thre thiam ta se ke ami mal ang pon HPC vice chairman kan ina ang pon kan nor chhona tu re phot chong ka banga mani tin chu tiang che chuan ka MLA pui pularam liana pa puya board member ni bokte putila him puya board member te le kan minister pilarin pui po chu kan ril ru tak se ta ni ka banga mani aron ti aban na tur lai tak zo kha chu tu main kan fiat chen big karing chi lawa khame HPC vice chairman ani na le midang bang an bang ang ti po kha board member an ni na ang kha ani mela MLA tanga ban lampang chi kha ke lo ngai thapu lo nge ni om chi lo in kan thade hleka anga poli se ban nein vau to hi chuanin tu tan mai po hianin hanin nek lui hi har sa maya ti chuanin education alama kan ho tu tena khatia nga ruwa man na an lo nei to mai po ni lowin china kan en kha session na ni ya khatila ya khanin pass di te po khanin alanga hain pompui tlang to ni te po khan alan mela hetla ya session zong te kha chu en le turin om thowanga khala kha keima chuanin konfi takin pass rupani to han tiang po khan ka soi chiangam lova ang po ni sela hei ki chu kari lui chak lowa ma ka lo en vereng ka lo hriat vereng po hi nu le a konfi ta ka han soi tur hian khoi zo nge ni kho ti zogin nge kho han tia ha thiang chi mai mai ang kha kan ni chu wang chon thil hi tin ba ka konfi ta ka ani lo ti lai ve la hi ke ma hi chuanin ka du ngai vak lo sum chima se chian viu po hi chutin karon ka hi ka mang lutu lo ti teng chuanin kha aing zok po ni ro se ban na hi dik tak chuan
ram siam na turata na ban kan ti fo don hi chuanin kan kal zel na tura he hu phur om maya ngem ti la ya kha I mi puya zo na tam tak om don tuna hian champhai in enge mothil shrowa tak thil lian tham tak champhai district lama MLA rual hian in champhai lama kan da lo chun kan bangang ron tita se ma mitte mo long tlai shi ha lam pangte kan bang tita zel sela han ban don ai chun ti mai ang tis doi zel don tai la khalam pang kha chu du tok tai la sulamai ma chuanin khami college panga kha heng kan enmil le chimlam tibik teang ke hi chimmi kania amaro chu lung le a omomo ai zo la omomo a hianin boina tur omin ka hrelowa adik tak chuan fa te sikul kal turin khopuya kanin da lu thina le masum nei deuh chuan phai an na du trang chuan nei lo le zual deuh phai in da ve thelo te chuan khopui ber aizol khopui mizoram khopui bera tal kan la tile trok chuan he ta chim lama tang te chim to pa tang te mar top kila tang te pon aizol kan pan ru izirna chuan chula tak chuan ke chu ke ma chum chuan chim lam mi ma ni la lung le da ringot ai chuan aizol la nge chuan da tai la kan khon le zol zok ngem ti te chu ril ru om ve ai nga po ni sela ti chuan in ha an da lo chuan in HPC te kha thia rum te khan nga nga sarkar kha kan sarkar kal phunga kha anoi bu noi to mai don ni din tu na po hianin bana anlaron vau anlar kan CM ber hin la vau don chau kha helaya hianin ti hianin hey helai kan huang hianin Chief Minister Pulal Duaman State Assembly to pass to siam asiakhi ka mute reu me siam that huamin Mizoram State University chu lungleya da aniang ati siam berin lungle da aron soini om takania la hian lai kan huang hianin lungleya da turin siamin a soile ta loi bok si ni hei ka vei deuh chu hetiang thil issue lian thamare reng hianin cabinet meeting emo le MLA khami meeting kan han tiang chi te hi om ngai lem lo nge ni an ma ni kal hian ten an ma ni lai na theu hian an kal theu nge ni Chief Minister te ne na thil han soi khom po hi om ngai chi lo nge ni ti te po hi ru om rum ka ti ve helai po hianin he kal kak thu tamaya then an ban do na tu na hianin kan puma thante tan hian ban mấy lậu chu ti tur vak kha om to ngem ti ril ruwa khan om ve tlat mai ni thu la kha enga ma khan MLA khulai pali te na nan tia wa khan CMN tiang hianin thu lungle ya Mizoram State University hun pui da kan tum bol do man ti khum mia mai sia kan khua hi chu var lo lam dewem ti hi chu ro om ve han ngai kan ar kho thim dai chho mol mange kan sarkar kalphung hi heti rim hi chuanin ma da ya kan soile soi nu kan in kan tram kan in chel pui tling lowang ti te po hi lo om ang reng khop maya tin pu piel lian dinga khanin aron soi dai to kalphung thar kan tianga kalphung ti thar tak si lo hianin ti hianin kum tram khat bo mang zo lo hianin zoram hi kan sop chevek the ni ati lai hi tuna hianin ti hian kan tong bo chho mol ni te po hian alang tlat maya elaya hianin nge tam tak chuan ngai dan kan neyang chim lam kan ne wanga helai State University lungle om nge ro seti du thin lung put burrik ngot te tin
enge motia tu te ko san na mo an nia wanga UPC nian ni chu press baptist an ne ti wang mai maya kan zo ram kal phung enge moti zong helama vakoi hertlat tu mang chi te hi kan kalsan ahuna ani taka chon zo ram tan hian eng hinge thaberang ti hi kan ngai tu thiam ngai hle maya tu te mo banan bawanga thil local to thia danglam le chiam ang chi ringot te po hi kan kal kan siam ber hian akal pui fo ani chuan nakina chuanin bang tanol te hi an om lowang ti asoi thei lo tlat maya an ma ni len ma ni hi ti he kal de nuk maya chu wang chuanin anin siam rem emo anin sik soi ve de hleki chu try in country dewa chuanin he helai te po hianin MLA ni na train bagang han ti lai ve la hi kan CM vaunan hian MLA te hian an mang zel don ni kha na lang tlat maya he chu wang chuan he thila hi ka kan ngai tu chian deuh te po hi tha chuanin he helai picture kan hmu to ber hi chu adang ta daya na hianin hei thu benglu deuh mai pakhat chu tourist lot chaltlang shaltur zong char ZPM sarkar chuan hei hi namdang sumdong hausa hna alo tiral le to ani om chu ron titlat me hei te po hi kein hi han news lo rem khopa an lo se lem lo ye shal han ti no te midang kuta hlan ti te he hi enge chan katia kan sarkar in rel bol dana hi thuk takin kan zuk selem lo kan finance kalphung te mase congress te PC hun lai cho tang to re khan sarkar hianin thil hi an siam chuaka engemo he tho na tum mun kan han tiang chi te tin fil thatak tak kong pui thatak tak tourist lot thatak tak mun nom teng engemo kong rangin thil hi an ron siama mase tun kan sarkar heng na ti khatiang ba siam bel lam ai khanin avasal emo avati ral lam pang hi kan mu taw zo ka ti chu sala han ti tu te phei chu suang lawa din FCA ka han ti chung chang te po kha lau om dan le lau om lo dan kha vasoi po hi tulin ka se chi lawa chu ai chuan FCA bill khami amendment chung chang pass lo khan kha chen sarkarin hei ni pheti tia zoram ram no pang te mai America ram ang tluk deuh thoin kan engkim technology ate phei hi chon kan in ang vek to ang ti tur tin sil le fe na te in le lo te po hianin ram chang kang tak ang tluk deuh tho hi kan ni maya hemi power line an to del han tiang chi thil in to del tak tur hi chon ram poina au pat ve deuh te tin ram leilung te na ken ve deuh te hi ngai thina ka sarkar chak lo lam pangina abaken chi ani lowa kan ram leilung hau sak na hian enge ram dang ta na kan va pek chu ve te tu thil ti lai zo ko hi kan ngai tu chu hi tul ve zo ma ti tur ani sarkar ba chak lo wanga ile bar in to del ti vel mai me boy ai chu FCA amendment act khami pass lo khan kha chen ram min on froi theya inga tinge tun kan sarkar hian khami pass atang lo chon development om hlei thei lo tur le development khami om thei deu chau tur anga min han sual tak mai han ti lai ki te po kha haril ruwa hian om tel ve tlat mai ni chu wang chuanin tu na kan sarkar kalphunga hi enge atema ala aru fal le hei sarkar na phong huan me kan ne kum thum deuh tho sarkar turan lania chu wang chon enga motal hi ka mu ve don shima enga motal na chete in lona enga mo tin ka panu ka fapai chu khoi motal chon thun ka tumati thin lung pu hi an om nok lo theilowa ram pum huwa pa hen chu tiang mi ni lem lo ram mangai tu tak thin lung pu neutral dik tak kan han ti te a hi chuan ZPM support thei hi an om ka ring che to lo dewa boni sela hei social media hian thil thalo hi chu na tek tok te po in kan soi ve ngam tur ani tin thil tha fak chung changa po kan in pak bor mai tur ani chu tianga
engemaw a thalo hlek kha ZPM sarkar na kal dik lo kal pu lo thalo hlek kan soi awanga va MNF ta va congress ta kana in chuari ngot mai te po kha hatem chuanin ni pui te po hi kan thil thlir dan hi zima ma em ti te kha ru ro om po ni sela kan video te min thlir sak thin tu te le min lo like sak thin tu te comment min pek sak thin tu te chunga han lom thu kan soi tak mek mewa video kan channel te min lo la subscribe lo kan lo om ve zo ani po in subscribe click sak le tur khanin kan ngen le chu ni lo me